Haya mama, tupigie mwenzetu makofi mazuri. Leo nokurikia rarikia athuri amahe formula ya kurera ki? Amahe formula ya kurera ki? Haya. Asante sana Mheshimiwa Musheke, Your Excellency Governor Kimani Wamatangi na andũ othe a Kalimoni. Ngai nĩ mwega. Wana Kalimoni hoye. Wana Kalimoni ni nyinyi. Kemuguraga guoya inyuĩ. Nĩ muguraga guoya. Tatahũgũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre kĩ ũgũrire guoya. Kana nĩ inyuĩ mwendagia guoya. Ithe ti inyuĩ mwendagia. Wana Kalimoni hoye. Tageithio sio ngĩumĩre no ageithio nĩ Mbũrũ wa Kameno. Mimi naitwa Mheshimiwa Mbũrũ wa Kameno, nimetoka kule Thika, nikasema lazima nifike hapa Kalimoni nione kama mnapenda Wamatangi vile sisi tunampenda Thika. Nimwendete gavana uyu Wamatangi, uyu nyama cia muregire, niwe mukwenda, ona mwerwo mumuhure mutigwitikira. Uyu ni mukurugama nake. Your Excellency, mimi ninataka nikuhakikishie kitu moja. Tumetembea na wewe hii Kiambu yote, na hawa wananchi ambao walituchagua wanaongea kwa sauti moja ya kwamba Governor Kimani Wamatangi amefanya kazi. Niguo kana tiguo? Wira wa governor ni muonete, na imefika pahali lazima sasa tuambiane ukweli, na no ngina twirane ma nitoboe nisitoboe, nitoboe nisitoboe. Shida yetu hapa Kiambu sio raia. Shida yetu hapa Kiambu sio nyinyi mnatupigia kura. Shida yetu hapa Kiambu ni wale viongozi ambao mnapigia kura. Neguo kana tiguo? Kuna hii kikundi ya wabunge wa hapa Kiambu, na si mnawajua? Kazi yao asubuhi ni Wamatangi, saa 7 ni Wamatangi, jioni ni Wamatangi. Na sisi tumewaambia nyinyi wabunge hamukuchaguliwa mkuwe prefect wa governor, mulichaguliwa hata nyinyi mfanye kazi neguo kana tiguo? Na ithuĩ tumeraga o mundu athandũre mbembe muhari wake aumirie, governor areke arute wĩra wake. Governor alichaguliwa viongozi wanaitwa MCA. Si mmeona hapa Wamatangi amefanya vizuri kutembea na MCA. Hao ma MP waende watembee na president huko, kwa sababu huko ndio walitumwa kazi. Sisi MCA tuachwe tutembee na governor na nyinyi mmetupea ruhusa tutembee na governor. Governor, shida yako ni moja, Your Excellency. Umefanya kazi kwa bidii sana. Na sasa hawa wengine ambao hawana agenda wanasikia ukitembea hapa mashinani ni shida. Na sisi tunawaambia mwenye wivu ajinyonge. Neguo kana tiguo? Hawa wabunge wanazurura huku badala walete maendeleo, nego turehera boso na musere. Mimi ninataka niwaulize nyinyi wananchi wa hapa Juja Farm, mnataka soko ama maharagwe? Mnataka soko ama maharagwe? Mnataka bus stage ama maharagwe? Mnataka mataa ya sola ama maharagwe? Basi governor, wewe zidi kupatia wananchi Kenya wanapenda. Na hawa wananchi huwa hawasahau. Nemuriganagirwo. Nemukariganirwo ni governor. Governor anatosha ama hatoshi? Wamatangi yako sawa ama hayuko sawa? Ya mwisho kabisa, gemisi umagana musie. Neguo kana tiguo? Wana Kalimoni hoye. Gemisi umaganako. Gemisi umaganako. Na andũ a Kalimoni, mimi nataka niongee na nyinyi kwa lugha ambayo mtanielewa. Kama kuna kitu ya maana mulifanya hapa Kalimoni ni kuchagua MCA wenyu anaitwa Musheke. Mwihurire irohe. Jabeno na gera mutwara uru. Alipokuja kule bunge, na bunge yetu iko na MCAs 86. Out of 86, ithuothe tugiikara thi tukiuga muthuri uyu atutongorie eta leader of majority hapa Kiambu. Tutionete kaundu kegona ithuĩ. Na sasa huyu Mheshimiwa Musheke wenyu ni amwira ndari wana, ni amwira ndari hithaga kahũa-inĩ, ni amwira ni ariũkaga kumurutira wĩra. Inyuĩ ta andũ a Kalimoni tuma kũrĩa wĩteithie, na wĩteithie matwĩra muthuri ũcio ũguo twamuona turone sawa. Twathiĩ kũrĩa Juja
matwira njamba ĩyo ĩraruta wĩra na Wamatangi, njamba ĩyo ĩtarekaga Wamatangi ahutio sawa. Andũ a Karimoni ta njĩrai atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo MP wanyu nĩ arutaga wĩra na gavana ũyũ ũraruta wĩra rĩ, wĩra ũngĩhana atĩa? Ndũngĩrĩ mwega. Na nĩguo ndĩramũria atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ nĩ mũkũmũrora na ritho rĩa tha? Tigai kwĩyugithia mũkariganĩrwo. Nĩ kĩrĩko tũraiguithania? Musheke nĩ mũkũmũrora na ritho rĩa tha? Kama kuna mtu amesimama na hii serikali yetu ya county ni huyu Musheke. Na sisi sasa tumemwambia kama MCA, tumempa baraka zetu akuje aongee na nyinyi vizuri, na mimi ninawahakikishia vile tumefanya kazi na yeye anatosha. Nyinyi mnaona aje? Musheke anatosha ama atoshi? Wanakarimoni hoye! Gavana ako sawa ama hayuko sawa? Kule kwetu Thika tunasema no Wamatangi, no Wamatangi, no Wamatangi. Hapa mnasema aje? Wamatangi yako sawa? Nagande muhutire nao gavana haha. Gavana no agĩũke ũguo. Ashawahi kuja hivyo. Si anakujanga amejipanga. Leo ndakiuga harambĩ ya mbere ũnjĩre Wamatangi. Ndaiga ya kerĩ ũnjĩre tano tena. Si Wamatangi tunampea tano tena. Na tuge wega nĩguo baba amenye nĩ tũmwende. Haya Wanakarimoni hoye! Harambe! Sasa tuongerere mũrũri wega. Nĩguo ndadie bange wega. Na gavana hawa watu wanakupenda. Na gavana hawa watu mimi ninakutabiria watakuchagua. Nĩguo kana tiguo. Mtachagua Wamatangi. Haya basi harambe! Harambe! Asanteni sana. Haya, tupigie Mboro makofi mazuri tafadhali. Harambe! Harambe! Juja Farm hoye! Juja Farm hoye! Musheke hoye! Wamatangi tibim! Sasa tuite gavana wetu akuja tuongereshe. Si ni rafiki yetu. Na 2027 tunamchagua. Tumpigie makofi tafadhali. Haya, weka makofi ya juu hiyo, wewe cheza kidogo. Cheza ndio hiyo. Haya. Andũ a Karimoni mũrĩega rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haya basi, inua mkono tusalimiane hivi mahali ulipo. Asante, asante. Najua masaa yameenda sana. Githĩ mathiu. Najua tumesema wengine tũrathiĩ kũraihu kwa andũ megũthiĩ nginya kũrĩa athi. Ithe tũgũtũiga. Arĩa angĩ mathiĩ nginya Mũkũyũ-inĩ na kũndũ kũngĩ kũraihu. Kwa hivyo nafikiri tukimbize maneno. Kana tiguo andũ aitũ. Githĩ horo tũtikĩheirwo. Si tumesikia. Si tumeelewana. Githĩ tũtihonokire. Kana mũrĩ o kũrĩa kũngĩ. Leo githĩ tũtikĩrĩkanĩire njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ. Nataka niwaambie tu kwa ufupi sana ya kwamba ndĩmwĩre tu andũ a gũkũ gwitũ Karimoni yothe. Najua wakati tunakuja kuomba kazi, kwa vile nataka kuongea kwa ufupi. Andũ magĩũka kũhoya wĩra. Mtu anakujanga kuomba kazi akiwa akona nia na mũbango. Tuhe andũ aitũ. Watu mnaona tunatembeanga naye, kuna mtu anaombanga hii kazi akiwa yeye mpango yake ni alainishe mfuko yake. Tuhe andũ aitũ. Kwa mũndũ umaga mũciĩ agakorwo ekĩte ithabu akaiga ndĩrenda gũthiĩ kwa mũingĩ hoe kura ngũthe mĩaka yakwa 5 thĩna ndikona na naguo rĩngĩ. Tuhe andũ aitũ. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩkaga ithabu rĩake akaiga ndũraga ndĩriragĩria ngakorwo ndĩ na eka ciakwa 10 ndũgamie buroti kana flat.
auka akahoya kura muoroto wake na mubango wake ni mukirekania agakorwo ni agurire mugunda Nairobi kana agikenya kuwa wanyu na akirugamia ngoroba 10 ainuke muhuko mwega akiuga ciana itikari athina ringi twa mwandu itu ni kuri mundu hoyaga wira oigite ndirenda wira uyu ndiurute undambure na muingi umenye ati maheana wira ni urutagwo ni mundu wirutĩire iyo niyo ngũrani na nikio muonaga tuoka guku kuri inyue mwarikia gutuhe wira thutha wa mĩeri 3 andu othe makagarũrũka ukarigwo kana uyu no uria turaragia nake haha mundu mwamunengera kura ritho na riu ukamuona giatigia mĩeri ĩngĩ 2 tondu arathire mihango ĩrĩa yamurehete amuhoya kura tuhe mwandu itu ndio sasa unajiuliza kutoka wakati ule sisi tulichaguana na ni mwero haha ni muceke githe ndirakiruta wira Karimo ni muceke ndarutete wira no muge miaka ĩrĩa mwamuheire 10 ni ũrĩire thi githe mutiramuhete miaka mbere 5 he kaundu ekire nigetha mumucokie kau ekite ni arongerera iyo ndio kipimo peke yake kiu nokio githimi leo mahetia maitu na inyue kwanza ntukwaria haria tukirikireria turikane tondu ruru rugendo rwendaga guthio ni andu eri maiguithanitie kana ti gondo itu na twatwa guthie twenjere emwe na tuiga witikio ni uyu witikio ni umwe kana ti gondo itu nikukera mundu thiega kuruta kuria wathie kanitha-ini ukerwo ati umburi waku ni ona uri ungi ni uri ungi ni kuri mundu ucokeraga tukaina nyimbo ngurani tutinaga rumwe nikio muigwa ndamwira riu haha twitikire kwaranirio horo wa ma nigetha tuthondeke kaunti ino ya Kiambu Kimani wa Matangida horagwo ni undu wa kindu kingi inywe ne mwe mwaheire wira ndoka wira-ini uyu ngioka haha ndoka ngarugama haha Juja Farm haria kona ngahe andu uhoro ngihoya giti kia governor ngambata ngarugama matuka-ini ngathie kinya Juja ngioka kumuhoya kura ndakuaga kabuku getagwo Wamatangi manifesto ni kuga maya nimo maundu maria Wamatangi ataririire ageka mungikamuthura mugithura mwathura nie ndoigite ikinya riakwa ria mbere ria kwamba kuhingiria muingi ni kunina thina wa githomo gia ciana citu ira ciracoka cukuru na angikorwo kabuku kau ni uturagia thiurore ora ndoigite leave no child behind ni rikinya riakwa ria mbere ndathie mohe wira ndirokire ngitara mathabu makwa Kibaki akiinuka atigire atwandikira katiba njeru mabuku-ini maraturaga miaka 10 na mukaririkanaga andu aitwa Karimoni Kimani wa Matangi ni governor wa kana wa Kiambu irade na magavana mangi matatu marari mbere yakwa na marakerire giti giki murahire miaka 10 nie ni hindi ndanine 3 mabuku ma Kibaki akiinuka mari na maandiko mathukuru ma ciana ugake irathi 2 wakire mwarimu wa vici wakire ciana cioro umagurire uniform umahe mabuku mahego irio uthondeke basari wake mabuku mathukuru mothe niguo katiba yugite hari governor